ISCOM की discussion time booming tabiriba khaipuno po ha Pawan Rajkumar taram noksari ngasi gi khoi gi discussion time gi topic oina budget session and drug issue haibas da khoi khana nei na ba khoi gi online gi khuthang da ISCOM da ngasi gi experts resource person oina Dr.Naorem Sanatomba Associate Professor Manipur University lengsen bi dun laijare adagi N.Ibungochoubi Executive Editor Manipur Mail tabo busu taram lokchari Dr. Kiran Yendrenbam home suboina Dr. Kiran Yendrenbam social activist akhoi studios da online gu tang da lengsen bidona leire aro lengsen birewa akhoi resource person experts sing da khoina ngasigi topic si budget session and drug issue haidana thamjale thamjari ani masigi maramdi akhoi nga hujik drug issue si jo khoi mayam gi mangda khoi khana nei na hodaw yadaba aduga hujik 12 Manipur Legislative Assembly gi ahan ba mifam hogi baga loina na mayam gi pugning da discussion time gi mieng tabiriba khoi ISCOM gi viewers gi pugning da khangbi ning ba leiba mayam do khoi ngasi bothok tana wari saminaji hadana khoi masigi topic si ani punjala ga thamjabani ahan boina khoi tamoi bungo sawi daina thamjaning ba hujik 12 Manipur Legislative Assembly ki ahan ba mifam sida hujik budget estimate and the supplementary grant so hujik approve taw khrawi matung da tamogi kari observation lage do hapitang samlapna hawrak pagi oina thambiraga ai mathang da thum khana nei na jening do hangjar bon ihana na aina editorial content aina hapet panjagi basi nahan ihan hamna handaki BJP led government cabinet akhoi punna taruk including the chief minister phammaga so what decision akhoi public ta u phange newspaper mayam da ihan han akhoi gi anti corruption gi ama ure drug gi ama ure sorry amana kayo yam kana haibado drug ne anti corruption ne lalo bagi issue anyway adulai nahan happet sorry amana kanogi 5 day a week tawhibado nimit state government se koi nimit 5 day a week tawni habdu aina asum kata jarake number 1 aigi view dadi nahan state government se da BJP na kunfa ga ni thoi ka gra matunda public na kaisu koi gi achouba natraga yamna surprise oiba koi gi magic ki chai empire ga sanagi punjai adu tawni da tawni kai people na kaisu expect tawte I mean kudak ta phamuga kudak ta lokthok we are not expecting a magic wand go koi gi jadu gi chai empire ga adu tho da aina nan panjaki badu state government na cabinet meeting phamuga so decision lo badu they could have waited for 1 week go 2 weeks kumba sungai rambana phagadra ina I personally ni khalle decision budi amana lawrasu ai whatever it is public ki view da aigi editorial content wali ba minister taruk si hap kan phajana khanda na kan da anti corruption oigara drug ki oigara duga 5 day a week and I know happy pan giving maduma adagi secondly drug ta amna line ama sena yauri kan state government ki IGP ki level amana head tawraga drone ga pair ga kadai da drug thari kholi kana haibaki so survey ama tawni kana ai nahanadum hajagre goigi malem sidisida the sun never sets in the British Empire and hainaramune koigi British Empire gi matamda ICS officer amana chahi kun gani thoihumda shu ICS officer amna laga entire north east tham the survey taro matungda they could produce a document ko Manipur gi area se it is less than 23,000 square kilometers Manipur gi area se 2200 something sum up round up to less than 23,000 square kilometers SDO amana numit humni satpada chakham lai ponte adi akhoi sum Manipur se trekking umba mountaineering thawa yaujarakpanina sum chatpada you don't need a drone to find out where the poppy plantation is happening you just need a pair of eyes ko mit ani namunna yengda uba ngaktani aduga drug drone na pairaga kaino haibado let us not magnify the issue adagi drug se ina nan panjaki dunia drug menace hujik yam phare andak merchu yam phare hanasu phare Manipur da hujik drug ki issue se ina nan hajaki duni aham bada koina golden crescent amali somdana golden triangle amali golden triangle ki thari drug naam se Manipur career oirakpada Manipur ki bising su user
career oirambadagi user oirapadi awabagi impact to akhoi generation je achawa mane 1978 79 da metric thaba kangbusin ase akhoi number 4 ase bazar da powder ona yola sarga phom yolambado akhoi thengnarakpa matamdudagi yamna handagra ningba khabe matam ama manipur gi generation human resources achawa mangrabani drugs important ne aduga drugs hujik aina nan drug ajide cartel re adi khadigi ina kunba khadigi paisa paiba khadigi powerful oibasina world drugs si karabasi tawe aigi lawpari amada chingda lejaba sangam amada aina sahi ama warga dunjin tha warga tin manga mukhogi khoigi chingda khoigi kano se phobo che tin oina ole aini nahan ji hange tin tara thoi tin trama thoi kun thoi edra ko adu aigi imanna thajaba aina su harvest tawjaba aduga tinna su dum thamjaba adugi cost to hojikti chingmi singda khoigi poppy thari bisiti you have to just plant that poppy do thamada ne harvest tawba drugs on to market su tawgibduna atopa mana tawgidoi aduna farmer amana urea khara leiraga magi poppy plantation tawro nahan jai gi facebook ta ngang amana poppy sungbagi sahi mari mangagi sma indian bagi ubodo grace jajogi facebook ta ui I almost cried. Sahi bari mangada suba amna blade na lela poppy de mai thuma ka tawdo is this what we are looking at tawo masigi detail na sangdri ngai da akhoi gi viewers na khangbi ningadaba wafam kharadi CM na sahi ama dagina ani bhau basoidana maki drug ki matang da hek phaba taragadi lahen gadam ni na lawthokri sigi na akhoi gi impact on purakani hana akhoi gi thajabibra aina hajabadi farmer amada aigi lawda aigi area do da tin manga tin tara phangbudu da kadigumba mi amana tim amana cartel amana nokoda lakh manga pike thabada ne aina su harvest tawni aina su drug sarga sunga ka puju pugini markets you don't have to worry anything haiba madudagi achaw huge investment ama lakdagi aduga manipur da sunahan mamangi sahida hanna newspaper da ubdo ne fertilizer phangde the entire set of fertilizer which was never used in the mountains thing the buklaga poppy plantation da chauba ma tagi dagi scientists mayamna masigi chauba environmental disaster amma nitrogen content of the urea coming down to the river system water system lakanda chauba disaster amma oinina hanama haigibudu urea pukit kibune which means manipur da river chimai mayam ase redum thawga yeng yudum urani adum falena urabane adi mapa kelaga ura tabada tharaga laibsiko aduga masi farmer du da kari alternative piduribo haibdugi policy ne yes carrot and stick akoigi fuju phuba aduga thabasu yaro haibdugi achauba madune number 1 phida chingari basi drug seasonary basi akoigi anti national oiba tadraga terrorist sponsor taribra adugi dimension dune hoji yam kana yengai se drug tegi thunga ko paisa asina kadai da nomba masida anti national oiba mogi koi group se sponsor taribra masigi paisa chalibra kaibugi intelligence ki network ni hoji kanna thigalai bisa more than earning money manipur da hoji drug se sungwada natana user orapadugi awabadu ne hoji themra kadari bise koi opium koi China da opium war tawgibako adagi hoji golden triangle da drug sungwada chahu kuse manipur se we have seen generations bomb turaga siba human resource amangi bise drug asi aina kanbada manipur gi government na lawraga manipur gi police amna lawraga logadaba nate drug haibasi national gi oina international gi oina chauba cartel says the karba bong the fight tawada gi bise yes try the garab haraga law kanda maybe tip of the iceberg ko rabai aibadi akoi ngasi kilo phare habdu kilo kuntra sakra matungda nahawai 1990 ga 192 da akoi nakon tawba seminar ma yawe aduda khonsana akoi gi golden triangle dagi drug packet ama thadorpase number 4 heroin packet am thadorpase yam sengna hai 1 kilo of heroin powder stage da gold chain amane ribbon amane nomai amane pire hai give amoina one ribbon original one gold chain and the one gun namaga sida nate drug kilo amagi order phangba matamda drug kilo 10 chatle hai haibidi se aina kiramda kilo ama yawa matamda aina thagadabasida kilo ama tharani susu chodana adugu madugi backup oina moi kilo 10 ju thani ba si phagra ka si phangnaba na ko adu targati it is not only 1 kilo
the market the legacy okay okay additional mapan na mane ko habidi drug ki uzik level system so bidi yada bani na aina sa to bada aina drug kilo thaba matam da magi line the backup the second track third track fourth track the leji kilo mapan ne asi khoi gi cartel lagi adum haiba tradition ne Manipur da tahori ba chayori ba mayam se ko pu gi matam da ko adon market yam chaw drug ki matang da wari sharing ai sida amtang hangjaning badi hujik hujik se khoi gi tourism industry se chawkhat na ba Manipur da kan honari adu drug phabgi case so adum always id this Asian highways adum thokna lere and every now and then adum drug phabgi case in a front page or lere even in the national newspaper sina maramoraga khoida tourism industry sida khoi gi impact ama negative impact am lakpa ya bi situation ga di tourist sing sida baida sum khalak padagi thokani kaina khanbi da tourist na khai pam se ngau se ne hujik goa da hujik deri ba chaw problem se hana koi goa se hujik Russian mafia na rule ta urena hujik recently haidai durne tourism involves se yam hangoi na haira ba koi leisure ne ngai ba pam se da drug se jo amani ko ada drug adudagi night clubs loina laiba matam se hujik goa da leiba mayam se aduna any akoi se Las Vegas kana America da matam ma desert or da Las Vegas thora education te tourism lakdu kai no have the gambling drug and clubs night clubs you know what I mean by night clubs ko adune mi mayam ina kuma mayam life se adu tourism da di everything mi se karigumba ma mayam da gi lakthu aga karigi dam ta Bangkok se libno wari wani ko adu the tourism ma di ai haktan leisure among ai ki pleasure among ki koi lakpe everything madu da number 1 akoi gi society sina kayam kalagi have ne how strong are we as a community tourist na ngaw ga chak khiu na to are we also going to be a part of it aduni da moina ngaw ga chak khiwa ko da paisa khum do thamam de ga na ta ga awu madu ngaw ga dum le hu ga ko generation kra mang gi dori bra ai bi se London da hujik akoi gi mogi opium thapam le London da building am le akoi gi mi si la ga ma gi da opium tham tha ga dum chat khiba ai di ba gi grade si gi matung in ko adu da different types of mi si la even ming tan ba ya da ba khoi gi se even judge the power I and I ko ngagi no mang ngagi tester mang ngam do mo le mo chat ki cinema da ko urja ni da nine town na ngagi mi gi akoi evil attraction oi ba ya na ne adu yes Manipur se khoina akoi society se tourism highway one are we strong enough to withstand akoi mapan dagi live influence me am se khoida are we going to be carriers nan highway lai haibdu da nan aina hajabu ne thana governor siduna ma hairam bulai highway la ko matam da governor na hairam budu there will be crores of business ko crores of business every day adu da Manipur ki people me am na noi kuliyo bi mahutta you should be a partner you should be a stakeholder madu da thada ga ko to ne aduna sir khara matam da ikoi di kuliyo le hu do adu wana te tourism is the go to how strong are we to withstand that okay hingmang ngam na ba ikoi da truck to gi le hu da ba adu gi issue du ne adu mangai aina han ba da thamjab du ne adu ga state government hasi to rib do it is very encouraging that power do not take phasu phau adu ga aina sa haija bu do farmer amada nasi lupa lakh tara pi daga nang drug to thau thabada ne kaim natte lupa lakh tara do phangani hayeng mana phau ona tharuga di tin taruk ka khongdoi ni tin taruk to mai life chana ba ko na nate ado tharu thare kak pasu kak khiba harvest to ba sungi no ato party am no koi kre aduna Manipur ki chingmai da hojik anywhere you just drive 30 imphal dagi kilometer minute ko tha katang thongdo ro chingmai am ti yengbiyo chingmai is the uriba mayam at dum headquarter khudi mukti yengbiyo you don't need a drone go I mean adum uraba ngak ne and that is what long laksa ge thong join long laksa ge masi khoi gi topic chu ani ni na ai ngai atop topic tong chang pa yana na bam tang tamu Kiran Yendrenbam tamu laksa ge khoi gi ngai gi tamu Ibungochoubi na haibi ri drug ki issue ju hu khoi kan na mit mai pang da ya da ba ai budget mi pham gi cherak sida drug ki matang da so khoi khana ho da ya da ba matang am lam ni na khoi gi hoji ki CM na laukthokriba khoi gi chahi amadagi na ani bhawa jail da laigadabadi kaina hariba whoever involved ka haibagi concept sida haibi reisina tasengna kana dawribra na traga sumnagi sugumam thok taragadi khoi gi government ki side tagi karigumba khara tawi haibagi mongda sum haibi ribra haibasi kari kamaina phawbi
करीगुम्बा अखोना यामना थमोय शेंगरगदी सियाना लाउपै पोटसि कोना वेलकम तौरी यामदै ड्रग थिंगने आज फाइदन नुवाइबा पोट अमनि मणिपुरदा अदुबो अखोना मसिगी पोट चही अनि गी नुंग तुतनने आयसे आइयो ओपिनियन द पाक अस मरमदी ममांग द वारन तक अदुम थौके अदु हुजिक नो मणिपुर गवर्नमेंट दी या प्रताप पोट मुकक नसि तकिने ने माइचके अखोगी मदुबिदो 3.5 कलेक्शन हाइबा माने मदुना तरोगे को ममांग द नेकोजि जोगी मतंगदा केस अमा तौबदो हुजिक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव सुन पिरे कईनोदा लाइबा एप्रिल की तारीख को मापन मुगी मनुंगा स्टेट गवर्नमेंट ना मणिपुर गवर्नमेंट ना करी मरम की दमक मदु की पोतु ड्रग की केनो रेस्पॉन्स तौदबनो पोतु पिरकनो नी याना पोतु की डायरेक्शन मसी लाखरे ने कोइना केनो द फंचर्स ने कोइना सिथेने अदु मतमदुदि 17 डिसेंबर 2020 दा आई कोई मतमदुद बीजेपी गवर्नमेंट लेको मतमदुदा मदु ngसागी accused person से मसी केनो ओरे मरा लेते हना हाइबा पोनी मरा लेते हाइबा पोनी ना individual sing na madugi magi matta amu state na case to ya ya dagi tongan ba smaina muji thara kan da lei matai mamang na pan golden triangle dagi koi je silent golden triangle of india ko ya tan ta aduna ai koi zaki mata na sai cm na haiba photo ita jare kan cm di to ya nuai adu cm na haiba 1 year to 2 years ta madu khatanan da logi zaki mata drug sibu thara support to riba transport ti yaw riba adu any pot conspiracy yaw bo so what me angi matungi na magi NDPS Act से मसीगी मतुंग इना मसी क्या मकन मकन बयाम अबगी ना कनो की punishment ने not only 1 year to personate अदु मागी के कनो दा class ले class A अरे class B दा सिंगबा class A दा B C तक सिंगबा मचा मचा दा दी 5 years in prison class A दा or unlimited fine or what high अदुगा class B गा C दा up to 2 years in prison or unlimited fine or what high होजी के सीएम ना पंडित class B C मतंग नी अदुगा अखोना सेक्शन कनोदा इकोगी तोंगान तोंगान बले सेक्शन 27A द पीरिसे पार्टिसिपेंट फॉर फाइनेंसिंग ने अदु अद मागी लोक पक्पा हार्बरिंग ते का यावरी अदुगा सेक्शन 29 ना मसागी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी याव पोता एनडीपीएस की पोता यावरी सेक्शन 27 दा मसागी पोता याम अपिकपा मसागी ड्रग यूजर मसा हाई तारे कोगी decision da yadana magi sinna ba kangu sing kogi na bagi ko kogi mai rehab to wi also madu to fauta lana sin ragadi lupa lising tara fine down ba jail thamba 6 month or what kan yauri ada tongan masti sahi ama dagi hawra kan da sahi manga bok sahi ta kero to budi de laira dana sahi tara dagi sahi kunbo extend to bi ai commercial ki pota sang chong pha ba se aduga fine se lakh ama dagi hata dana thel la kan da lakh ani bok thi ba ya na haw ada dang de kun dakka le si kai no sin da kun law bu kan roi ai koi ju drone sin ba ki to ma thong ta de yam bi ko som dai yam chu ko wa I went Masda, Lenga Tior was Motion of Changi, promotion better the Hamo Butani, Adiga Huziki, I call the Quran of the Ring Bible, Adunay with it. I don't know who's the command manufacturer. I think I am a Sagi Poto, I get Facebook cases, so I think never get shared over there. Huziki Taimanga, Tangariba, Anganguna, another blend, a little a Sagi Mike and Rochia, Lobby, Potter, I call him Manipur. Heck, Mammy Pang with the sing the Tari, sing out sings here. But see, I jump the tip. तौरीब कांगू सिंचे मसी यामने एक्सपर्टाइज कोरे फिल्स दा हाइबने अदो तागदी आइकोने हुजि करी तो दक्का लेसे तोंगान हुजि सुप्रीम कोर्ट हांगाइबा पोट सिदा आइकोने पाकुम की जो करी पीगे दोरी अदगदी आइकोना ड्रग सी हुजि ड्रोन सिन नगा तौबि कोइना मथौ तादि आइकोने मसै चै की याम चबल चे आइन तो सिंग हाइबने याम चले कांगू दो मागे लेबर टिकदी वाना भी करादे मुबु मुथि हारदी ड्रोन तरोगा चाइबे याबा मयाम मा पाबी से अतोप सोन सीबीआई हुजी कोई मणिपुर ऑर्गेनिक पेन हॉर्टिकल्चर सोल कजाबे डिवीजन डिपार्टमेंट हुजी होएबा ऑर्गेनिक सो ओइगे रिबाबा चिंग द लोंग ताव मतम द साइ हापदा कोई चाइगा चुंदरगा तमद लाइबो मैम सिबो लोइ चखाइगा क्राइ दिगो ऑर्गेनिक होबा कमाने सर्टिफाई तोबो चिंग द यारो तमजर अदुगा आइना हाइजेनिंग बदी हुजी मचे चिंग सिनाउ सिना साउबिगनो चिंग दगी काराइबो रिप्रेजेंटेटिव चिंगसे करि तौ लोगेबो सोफो सोशल वर्कर द रिप्रेजेंटेटिव चिंगसे elected singse object aikoina ngarang sigi koi ki sai budget job re kale assembly ki mifam da thaiman ki mla education na education track kale arege som na kanda wangkhai gi tamo orunna ising ki bukal ko 65% ising tawgre akoi phangde ko laibada ising laibada ngasi water supply tanker ma yama package bottle water ma yama ising laibada mayam chatari chin da thau tawne yaro madu po to thabak to po dakka lai aduna waro bi yade huji drug karbar to matamda ड्रग का ngasai mapalom dagi changakpa ngasai siam nai de yaubani madu mapalom dagi changa kana thanam ko sin ba kai do nakan point police station ma madu hanga do tongban hai do jam for state ne ba adu effectively madu thabak to hon bi hai gadi
ASP no oigi amana ton gara IG toga DIG toga DCP oigara madu thamoi sing the swang kanoi how the police station singda ai ngasi di panjagi oi apun the exact ai ka makhoi da drug yawa gari accident da drug yawa abani ko gari accident da drug macha small quantity moigi gram no gram kano kante kuna biong chawa bottle macha ma no madu syringe ka yawa aba gari thmai da madu losal kanda makhoi na tongan ma makhagi agreement ang extend ma chen inaraga mi sing drug sing do yaw iba phai ba chai ba hai gara adu sing ado police station ai ma chen ta wen ngonda evidence le ba poni as and when required mo tan puthokani ai khoi na ngang sing che without evidence kang ma adagi om cycle gi kare mle to khud ga ma chong be ma che copy plagiarism na the lep kan da subject to chang mai do photo so ta bo le ba gi mana sing do chang dong tam ni na mana to hai tam ai ne to ma am da hai se so ki ta ko ke rong kare ba adudi mana kari ke legalize so ni hai on other hand CM Biren na kadi war on drug chasing gani police station na kadi lambi gi hin route sing gani adugi photo oina ma plan ya daga su masigi post da ya ni ba pot da thamoi seng dana kai gumba makoina tawbo sa thak kadi kai oiroi aduna maruina Manipur praja miyam kasi drug ipakta China gi opium war iko ninjang kan ngasi mangali ba pot cha chingi lambu oriba angu sin loina madu ko thabada mateng pangiba transport commercial oina international market ko mateng pang makoina Manipur praja miyam mangan aduna hawje government na tongan ba rule law mogi legislation na ngasi pass tawakanda akan ba strict punishment should be given to those who involved masi pira kanda aikoina singi kangu singna su masida aikogi thariba singdo ngasagi makogi sources of money makogi nomo gi mogi chana ba chinja koi chahi kona na laitaba pot kwai laiba mongda masi easy money da masina oina tawdi paramba yai adu masidi generation laiba pulap che kogi societies da ngasi Manipur society le ni ko puna makche indigenous group mayam je loida mut pe ya ko ai ni na singi sinau chi ban ta ba chugi makoina Manipur praja yang sing ngasi makogi khuba panung da pai ra kanda makoina loida to ko phim sakar ko jam noi te ngasi adagi kogi angami ge dugumba SPO haibra kogi kangu amana ngasi ban ka buda ngasi Manipur praja ni ga khau ko da kyam ware ngasi lenga ke aha ba kudo trial loida ngasi adugumba potna ban hor potne loge masigi banji kamana tackle tawni ikoi integrity ki pota in CM ta compromise tawai aduna handoi na CM ngasi magi briefing da do payamna well and good thagate adubu madu thagate matata ngasi pandno le bo kangu banji effect tawle kangu ngasi biyo hauji aman alu kg da lupa kunja ngai yakwe madu ki essential commodity kanani yeng da ge ba masida ngasai gi mogi budget ta paisa pass tawba ngasi assembly form kanda mogi bill myam pass tawba adagi stage da media da pada statement myam to kan roi leiba ki issue myam adugo huji warning issue da drug corruption bribe tawba myam laiba singse masigi pota even huji ekoi na huji chingi gi isinau chingda haijake singda ekoi talo MLA elana chalalo de tagati ekoi chingage praja myam harakane ado tabachi adaba aduti lamma pu masi bok try pai phagi ba myam drug myam try ni kamai tong export madu kano dispose tawi adudi hoji aba matamda drug ne na phar kana chum ticket ore ne habi adure bula chili ticket ne har thado ibra chumba question me amama lak padida haba matamda Manipur ki civil society organization me am leba awaba tarak matamda any pandemic matamda tawurga CM udari adudi drug haba matamda police ka CM ga moge municipal college ada tawu mata Manipur leba civil society organization stakeholder me amji kawurga kana makogi mamangda chajum number ka da photo sil taruga loji bok tapaga madu investigation loji bok ta dispose to matamda me am khna quantity masi mangan tawu kari kai hadu ko chilai thang chumba me amji tawgrabani na nga ki potala abani na sagi drug se ngasi bok to ngamde punishment matik chana pide ngasi ki paper de yawa sai phaba nu pim sa ni sambu lagi lak chmai si pare ngarang chmai phai nahan yap yaw enda kapta sing da sigi mayam sing se makoi ki sources destination amadi finance kanam tawi haiba se kari investigation tong to no ba thai midan lore braba sigi pot se ahum de tura chakni na gadi masigi pot se chak chana thamoi shenga investigate tong de bana pe madubu ba om chak tong de tamu yenga oi lumma thari ni madu pot decision am do lep ki oigera police oigera any asama pul pini adu pini singi na ka haiba do madu ekoi myam amatang oina hobi na chumi kari gumba sina tawgadi even chi tawni thailand de biyo hatpani drug puje heck hatpani modi kam अखोई war on drugs की intensity से अदुकी मतिक हेंगत पम दरकार लेरे हाइबी बनी नोदो आई मथंदा ओजा सना तो बदा लक्षनिंग बजे अखोई की हुजु हुजिक 12th legislative assembly की budget session जी होग्रबनी ना मसीगी सिदा
ओजागी करम ऑब्जर्वेशन लेबिगे हाइदो ओजाना हाइपतंग सबलपना ताकपियो अदुगा ओजाना हुजि एजुकेशन सेक्टर दा लेबनिना अखोइगी मणिपुर दा हुजि एजुकेशन सेक्टर यामना मियिंग चंग दरकार ताबनिना ओजागी स्टेज दा करम मियिंग थंबिगे अमता अखोइ व्यूअर्स ना ताकपियो यामी याम चुम्बे जपोन रास अखोइगी लेरिबा पोसी बजेट किसी अखोइ बजेट सेशन पंग्रे विदाउट नसाइगी फाइनेंस मिनिस्टर यावदना अदुना मसिदगी हौना खरा अखोइगी पोर्टफोलियो सिंग मागी देदा यंथोकनरगा फाइनेंस मिनिस्टर गुम यावरगा मददैदा हारिबा पोसी सिनी एलोकेशन दु तौरगा दियाना सुनबो ओइगद्रा मदुसु अखोइ हाथवा तो तौदबि यादबनिना मदुगी नॉर्मल अखोइगी असेंबली की प्रोसीजर अदुना तुम चतरे अदा तौबुदी एजुकेशन सेक्टर सिदैदा अखोइना येंगकदोइसी एजुकेशन सिदैदा हुजिक ड्रग की मागी करबार लाइबा करप्शन की लाइबा सिगु खुदी मक्से करीदगी लाकनो हाबदे एजुकेशन ना मरुइन एजुकेशन सेक्टर सिदगी लोय लाकदोइन अने एजुकेशन सिदा मोरल हाइबा हाबदी लाइक हाइरगा लाइसु यावदबा हाइबा मा अदुगी लाइसु यावदबा मको तुदमसे सोसाइटी की ओइना कोइ खुनाइजि कोइना मांगी को हाइना खनबा ngамदबगी वाखल दुना मरम ओरगा नेबा ड्रग करबार तोर कदोइबा ड्रग की माफिया मेयाम मा अदुगा हाइरिबा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एजुकेशन सेक्टर दा फिबम फगलागदी अखोइगी ओवरऑल फगलकनी हाइबा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जी हंदकी बजेट सिदा लौरिबा गवर्नमेंट की डिसीजन सिदा ममी ताई हना लौबिब्रा अदु खरा बुद्धि ताई अदुगा मदुना चप चाना अखोइना अखोइगी हाइबा बजेट सिना अखोइगी कनो एजुकेशन की कनो सेक्टर सिदा चप चाना हानदगी अहोंबा यामना चाउनो होंबा अहोंबा मपुरकनी हाइबदुगी ममीदी तादे अदुना हुजिक लाकदोइसि कइनो हाइबा मतमदा प्राइमरी एजुकेशन अमसुंग हायर सेकेंडरी हाई जूनियर हाई स्कूल अदुगा हायर सेकेंडरी लेवल लाइबा सिंसे केदो के फ्री दा लाइक तमनबगी प्रोग्राम यावरि अदु गवर्नमेंट की लाइसिंग सिदा कोई फ्री लाइक तमहले कोई मागी कनो पीरे कोई टिफिन हाबदी कोई बाल बुक पीरे हाबदी चाक फोंगदना कोई पिजरी अदगी मु लाइक लाइब्रेरी अदगी यूनिफॉर्म फ्री दल फंगी एडमिशन की पैसा सु मिनिमम वेना चंग दबया दब खरा खतनी अदुगा मुक्सु कइदवी हाबक मतमदा प्राइवेट स्कूल की मागी स्कूल सिंगसिदैदा ओजा ओइरिबा सिंगसे मसिसना गवर्नमेंट की जॉब अमा फंगदी मोइदल लिपा लिसिंग तरे निपान दगिना तरा मरी मंगा मंगाई मखोइना फंगे फंगबदा प्राइवेट किदा अदुगी फंगिबदुदगी से लिसिंग कुंथ्रादगी निफु बौ कि चांगदगी अदुगी चांगदगी होरगा फंगदोरिबा गवर्नमेंट की स्कूल सिदैदा ओजा ओइनिंगदना मा याम कन्ना होनजदना ओजा ओइरे हजे ओजा ओइरा कांद गवर्नमेंट की स्कूल दे हेक्संगीबगा प्राइवेट स्कूल दा ओरंबो ओजा कोई मयाद मई हौबा हाय तारे अफबसिंगदो मसिसना गवर्नमेंट की दे हेक्संगीबगा कोई कइदोगे हाबम तंदा छात्रा कोई फेल ओइबा दगी छात्रा अमत लैतबा दगी दी कोई पोजीशन होल्डर पुतोपदी लाइथोखरगा अदु फिबम द लाएबा मसी करीदगी सोइरिनो हाइबा मतमदा एडमिनिस्ट्रेशन से मसीगी अखोइगी हुजिकी स्कूल सिंगी एडमिनिस्ट्रेशन जी आम साथि सोएबा अदुना मरम ओइरगा स्कूल सिददी से अखोइगी मंत्री सिंगी मरता एमएलए ओइना कारी सिंपा नत्रगा कैंडिडेट ओइना वोट कागिद्रबो ओइरगसु मोइ मरक सिदैदा अखोइ सर्टिफिकेट से बीए पास तौबगी अदगी एमए पास तौबगी इवन पीएचडी की सर्टिफिकेट से मसी काय नो छोक अमना 86 ता पास हुई अमना 95 ता पास हुई अमना 99 ता पास हुई ना सही मानदब थोगलईबा करिगिनो आइबो मतम मोइ बौता मसागी बीए एमए काइज के सुनतके बीए पास हुई हुजिकी अदुगी एजुकेशन की प्रॉब्लम तो अब डिजिटल तो अखगी हाई जोक्शन बिद्रिङै दा मसागी बजेट सिदा तौरिबा एजुकेशन दा पिबिरैबा मोंगसे सिना हुजिकी ओजागी हाइरिबा एजुकेशन की प्रॉब्लम सिंगसिदा सॉल्यूशन तौनी हाइबगी माइगै रोम दम तंग ओजाना ताकपियो हाइदि एजुकेशन माने माने अदो लैरिबा पोस्ट बजेट हुजिक लैरिबा बजेट सिना हाइरिबा एजुकेशन की अखोइगी एजुकेशन की लैरिबा ट्रेंड सिदा मोमेंटम हानागी लैरिबा मोमेंटम सिदती का हेना ओहुंग पुरकनी हाइबतुदी मदुगी रिफ्लेक्ट तौके सिस्टम जे कुन हाना सेमदोक पम संगी आइदि पैसा काइरिबा से हाना नग काइरगा बजेट अम थमग्रिबा पोस्ट मदुगी हेंगत नत्रगा ताथबगी वारती हाइरिबा हेंगत लबसु नत्रगा ताथरगसु मदुगी पोतुना कैसु थुइदोना ओहुंग मुदी लैरोय मरम दि सिस्टम सेमदोक अखोइगी सिस्टम सिदी अंगक तो मोइ सकरे अदुना लैरैबा अखोइगी पीपल सिंगी रिप्रेजेंटेटिव ने लैरैसिसु सर्टिफिकेट से मासे काइदेनु खंगदे अमनि खंगदे लैरगा मागी कोवर तौननबा मा
फिबान कुपसन ना बुकन बगी वाखलमा लगी बनिना मधु मनुंग फुनबा एजुकेशन है क्वालिटी बेस अमसुंग मधुगी क्वांटिटी बेस अनिमक से चंगकपनिना क्वालिटी बेस तो क्वालिटेटिव भी मागी मगुल लेरब्रा हाइबो पोतु द चंगे क्वांटिटी दा हैबदि BA सर्टिफिकेट तो कोन बनतेब मधुगी पोतु दैदा अखोई से लाक्तबा अदुना प्राइवेट की लैरिबसिदगी अखोई गवर्नमेंट की सिंगसिदैदा हेन मियंग चंगकांदा करंब मोंगदा अखोई चावखलन सिके हाइबगी मधुगी फिबम से अखोई हुजिकी लैरिबा बजेट सिदा रिफ्लेक्ट तौदे अदुगा Ujik aku nak laiba, oza ani nak suhai bigre, oza kiran ka oza ibu so kena suhai bigre, masih dah ikut kita ui hai benda. Asyik tu mamakal ki magi mentality state masih pi datar gati. Aku kita aku tay drug ki issue laiba, aku popi ki hai riba, aduga corruption ki se masih karai de lakono corruption se hai benda. पैसा आइना लारिक है तारगदी लारिक है तबा लारिक की क्वालिटी यारक तबा आइना पीपल की रिप्रेजेंटेटिव ओरदी कइदोरे आई पैसा सानिंग कनी अदगी मुक अतोपमना नसाई की आई की क्वालिटी यौजे तबा आई मना नमदना थबक लैगे नत्रग लौके मुनगे हाई तारगदी आई कइदोबो ताई मंत्री तोबो ngambasing atu ai wano batarkam asigi pose karai de lai hai bata quality yauruk tabaduna education sector sigda bari lenar katoi deba aduna opi thari disu nasai ki miyam gi life se sokani ai ki life ama matam khare gi hingnana bagi damakta arang arapte hingnana bagi damakta madugi life mayam ama mangan gani hai base masigi wakal je khandri baneba aduna masigi marak sidaida akoi honorable chief minister na sahi ama ani imprisonment tawni masida misak ni mai amata yengoi aduga magi drug ki madugi hariba popi gi plantation na chingba tawri basik na se surrender taw natragadi akoi consequences face taw jagadabani masigi tholakadaba thogdo khudi maksana sana face taw jagadabani habsi yam bolli haiba yam phai tawdabu hariba sina masigi abdi vote taw waza pawn vote changi ba paisa se krai de paisa no drug tagi unfair means tagi pangba paisa mayam mama black money mayam mama paisa laga lagi badu tagi season rakibani haibse mayam na nganari adagi mu karmaina yen gi unfair means da yen gi aduka madu dom pangna pagi damakta oza madu khoi atopa matang amdam khana si yamna interesting oi topic ne du huziki khoi budget and drug issues da kitang aten matam gi manung khana barina dom na kan mai gaida sangvidri ngai da hai budget sigi matang dai tamoi bungo chowi dai na hangjening ba wahang am khak lei mamangi da tawgiba khoi budget estimation adi handaki laiwa khoi supplementary grant and budget estimation si yeng matam da khoi reformation percentage aduki matik ne mena lawje khoina akhoi manipur gi oina di mamangi budget reformation si 1.60% khak adu assam gi da di in comparison to assam 84.49% reformation adugu tripura gi 22% reformation tawe aina khoi data am khak phangjai budget ki matang da khoi manipur di traditional loina adum reformation je percentage yam ne ma ga chale do handak ki su adumaina tawra ina khajai tamo masi kamain tong sigi masina kemta solution purakpa ngamoi daw gi mong lebibra tamo jawi audio am thabiyo ताजरे मणिपुर हजिक मणिपुर की बजेट नत्रगा कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की खनबकी बतांगा मणिपुर का न्यूज़पेपर में हम नत्रगा टेलीविजन चैनल का इन डिटेल अखोइना आनिंग बिसे करिनो हाइबा मतंगा अखोइ जी हुजिक में हम खाली से एज अ रिपोर्टर तगे एज अ जर्नलिस्ट करि मोहम्मद अखोइ जी में हम दोनों एक्सपर्ट ने पुथरिया नो दैट इज नॉट ट्रू अखोइना आनिंग बिसे करिनो हाइ मतंगा बजेट की मतंगा अखोई मणिपुर की न्यूज़पेपर में हम सहित बजेट है वजी करिनो प्लस अखोई करम फोकस एरिया द मणिपुर ते वजी करी मथौ ताई कदाय सुतो होरे कदाय खकद लंबी फॉर्म हॉस्पिटल स्कूल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर टूरिज्म मसी तंकत अंगक से अखोई यूनिवर्सिटी की ओजासिन थ्री इकोनॉमिक्स सिना से खुदमन हराबदा अखोइना इंडिया की मेनलैंड की न्यूज़पेपर में हम बाव मतमदा अखोई इकोनॉमिक्स में हम इबदा अखोइना पारी को सिमिलरली अखोइना पार इबा में हम से अखोइना पार काना रिफ्लेक्ट होजबने एंड at some point of time we are made to feel that I'm an expert in budget ko ani ayes haijabu aduga akoina budget ki sum in the last say 35 odd years almost 40 years hai tare newspaper sum yaropni number marakta koina tabat punjabsi wo punjabsi bajaba ozasing nei irapsi yam ngai abide akoi khabar form akoi newspaper form da su moni irapda koina par kanda we get enlightened in that process ai karim ka haja manipur se karam state mai da koise manipur se karam matamam manipur se koina newspaper hek
हरको मतलब Manipur की revenue से मतलब around 11 crores रमे. When the state revenue was 11 crores, third 16 crore है. That means how many years ago? अदु पाव ते even कोई की salary लेइबो कांगू तोलब साबो कांगू दगी tax कांगू अदु का बाजार दा लेइबो mandatory way बमो की खर्च दगी tax कारक को दगी कोई जन मतलब 16 crore. I started reporting budget when Manipur मतलब Manipur की revenue से क्या है मतलब 11 crore 16 crore नहीं कहना हरम में मतलब दगी है पैसे कोई पूरा ये अदुगा कोई ना खंबा दबे से पवन number 1 कोई ना खंबा से Manipur दा करी successful है मतलब उजासु ले number 1 finally कोई ना तंगाई पतन ले बसे कोई की health अमदी education है बसे अखोई मी अबरा नारकाम दा hospital चले काम दा चौक पैसा थादर का लाइंग में मागी level से दा health and primary health से दा कोई ना मसी के sector से दा अखोई हिट दा और के नी बना रही है दा अखोई हन जिन हने बमले मागे नारकाम दा 4 lakhs पाचन या खेती बने ना ले ना antibiotic du lupa changa pi ne leina nara kan da pat ko kan da lupa lesing ani changa mu kai adu da halam na ine ahoi culture se sine nadringa digi niti gi magi vitamin yawa lupa ani di charam magadi adu sa mane nara kan da is we are willing to spend antibiotic le da hidak le da ko je policy no operation pamur ta da ko nadringa da family na aina chikna ngan sing da halam sing da ai paisa duna masigi no magi protein asu darkar lei masi no da ingonda vitamin su darkar lei hai photo ka cha base India da mina hai only Bengal katane hai Bengal as a civilization moje sahi chamagi mamang dam koi je baza cha padang si je koi da san dum angak pa ma yam thmabi ai ko dim ko zo jam de rabe Bengali uzama acha koi oza koi ai mo pera babun hai Manipur da statistics na praga Manipur da market si koi survey lo ko matam da Yang college ye uzama mana niti gi mana khawma paaya da magi mana masin lei sab pase lei dar ka jo magi diary da masi alu na kilo da kya piba hawai na kya piba have that itself magi diary se it became a treasure for the state I would matam da koi gi magi chumni gi uzani ko adu magi habit the habit of writing the prices of commodities every day magi kan man hangwa mayam da masi di alu kopi do sama mapunam da lupa ani pira me na pira me iba magi chahi kunni magi dai do it became some kind of a statistics koi government gi da buk ko ai na jabudi admain to na koi Manipur da no mother reflect ori ba ma to mayam se budget ai kai no se pasim na akoi na husing ngam ro ga yes akoi na mina haida kan da reflect to ko ado ai gi wa di number 1 Manipur government na ngasi bhaw da hanjan hajabudu ne I don't believe in the philosophy of adu da chachi ada da chachi kai na haibado ai adu gi philosophy do ai ngam ni de ki so I never believe in the philosophy kari gi dam da lawai chaturi kari gi dam da imphal chaturi kari gi dam da ching chaturi no Manipur as a state district kaya lai ai number 1 ai ge district kaya lai district khudimaki we should have the best hospital every district kado district khudimaki you should have the best higher secondary school district khudimaki you should have the best stadium ko admaina khallaga Manipur gi prepare tawbi haibadi se koi sport adune hare sports ta kari kala ta da district khudimaki best stadium thambiu magi kano da ko hojik aina hajab dune imphal manung da hojik ojasing haibada there are some schools in Imphal mogi total strength about lising bari mutaya is happers can you imagine that one school has 5,000 students in one area whereas koi nak na Manipur ki higher secondary Imphal manung da ri ba TG ne GP ne Patul Sanane CC ne even Lamlong ni punjal akan da police ma suru why is that so have to give more value that when Kanjavadi now district khudimaki you plan the best of school masi ta une have nate masi haurakan da sahi tara gi matung da we will have ai godam haji gi hoje koi Catholic school mein ade sum yingyo you have the best school in this area adu taragadi koi Manipur da kala is kai no health and education do adu taragadi Manipur gi budget the think take me amasna okay for handa ki center gi adu ki crore cham la do masi ki district homes da masi ki phase horasi next year the adu horasi athanda adu horasi the health and no please point cut through your point we should do haibadi akoi gi chahi ma da budget na ai gi masi ki option da lore habdu na tab ko akoi gi political ki think take me amna MLA fund amada aina lakma tamda MLA fund lu pa kya no taragadi chahi bilu to na tab master plan amma sara kanda master plan du gi ai chahi manga matung se sima si to ge sima si to ge habdu it can be a mega project do ai chahi manga du da
namna bumanta even public na yara kadi ma khalak bathang da khalak traga su coming lapuduna e achuwa magi area to amala haibi abne that means akogi need base akogi society sina intellectuals sina society sina leaders sina akogi kari takar lay to build the nation akogi Manipur ki younger generation sina how we can rule the country in the next coming 10 years 15 years IT da hoigera human resources da hoigera anything akogi ankalai ba अदो तब अखोई आइना हंगजनिंगी बदी तबो जब आइना हंगजरी बदी हाइरिबा अखोई बजेट अखोई की बजेट सी कमाइन तोरगदगी फगदगी हाइबदु सु लैजरे अदु नतबदा अखोई की 100 की बजेट सिना एसेंशियल सेक्टर सिंग द एम्फेसिस पीबी दब्रा हाइबगी करम इंप्रेशन करम ऑब्जर्वेशन तबो चन लई हाइबदु हाइपतंग टेंटंगना ओइना थंबिरो आई मतम जलप ngरang se khoi iman bkhra online da wari sanai Hojiksi Zasulingili University anything is copy paste. Everything is copy paste. Project for order time now I think computer letting the symbol cylinder. Life science ki biology or time to keep doing at least cylinder cradi hayova. Everything at the Uzana have the cylinder cradi hayuni Hanagi, Nani chemistry project to be cylinder at this cylinder cry. Was a man in computer copy paste. And similarly, budget is also copy paste. Around Manipur budget, there is nothing very surprising and as I said, copy paste. I say Matang Sidam Ning Howai Tara, Mamangi Sahida information and public relations, the 10 crore muk due lay and as Habiba, 100 key budget sida only 1 crore cook is the Pang Center we have Wama Lapasida, Kama into Sugumba, Mamangi dues ki 10 crore do Pova Polum boiling as the 1 crore cook young Bire Haisi, come I don't know Tawosu senior yeah, Kadova. IPR any government all over the world ko IPR is commander run to have say India the PIP nam like information broadcasting ministry makada PIP nam like madugi makada DP nam IPR Hypercity it is not an independent organization called IPR ki budget thambada bunate IPR Hypercity quite a low information and the public relations have information and public relations nam yawi public relations yam dure aduna IPR की budget से सुनथम थमोई दौने से I think I remember in 2004 का 5 का West Club Secretary वजरम मतम दा कोई दिल्ली की sample लेकिन लौरा वो काम दा IPR का मैंने चुप कदम ना दो in copy दा कोई ना सुंदरी उड़के पिजर मने suppose IPR ऐसी दी budget थम कदम नते मतलब लाखम हापे करोड़म हापे है कदम नते उसी किस्म से ना any government की मणिपुर की any government ने मगी advertisement ना मतलब the department अमना newspaper दा PBR दिया है कोई लोग खानी But it is still coming. It should come through the IPR. The IPR to the market publicity, ki advertising ki masagi dam, the management ki 1% to some yauza order ne. I would I know say PWD ki advertisement am lani, the newspaper director, and any newspaper the yaw mayam say advertisement mayam say department appear upon but as a law, as a rule, it should never come from the department. Department IPR pil khanda IPR na amuk mayam circulate torkada bane aduga madugi management dugi lehudu lam dugi pisadu IPR du manage jagada bane the very fact that you have a budget for IPR is wrong everyday nasi PWD na magi 0.1%, 2%, 3% and my pullap khaidoga IPR da mana pasaje thamakanda PR public relation kaida udabuno health center da irama thora khanda IPR na guduk mai manage udabuno se pandemic manungda IPR da magi budget am thamjagada bani it should not come from the department the IPR thamada bani IPR hai bisi na chawba finally important oiba department amane aduna IPR gi magi torok ki natraga kai damukta budget am thamya adudi yai adudi IPR hai and unless you change that, IPR na department department if say IPR that show how IPR should run. Fundamental though, I think our state government is yet to comprehend, yet to understand. Then IPR legitimate purpose though, realized though. This is what we had pointed out in the past. Okay. Tamu ko chuna habi was maina khi tamu kiran dai laksan ningi se
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ budget se khoi everybody has some piece of the cake sana adumaina tawba manbagi impression da laibibra natraga this budget should emphasize on this particular priority haibagi mongda ina lakpibra haidi sacrificing some other sector and prioritizing some sectors adumaina ina karamba oina khanbi ai thamjake mamang ta bu ko dam thamkre ai kan ta adu aikoina priority basis tham ta ra ga budget se kai mo ai ba mahana program yam thu mo chu I call it the budget kai the budget se kai no ai kan the budget is an estimate of revenue and expense over a specific future period of time. A budget is basically a financial plan for a definite period, normally a year, that is known to be greatly enhance the success of financial undertaking. And I labor pashadu matina aina madu kaida sin kedo sin chahi mi yakchok photo ne bai koina budget ai expense and the aduga any magi specific period time magi ga sai kun tham adu dei kai no ai koina madu gi photo karana yali hai kana madu kone assembly da phammi ba mo budget phammi assembly phamma kanda legislation ne am da phammani kai no ai koina sai gi over period time kone discuss this one me am the community to be moina deliberation to me am da siya den to kan to ko ko Masih aku sih iu deh, adulah aku nama tu emphasis kiwara jadi masih aku ngerti, aja matu aku education sector number one. Why education sector dia kayak kalau education itu dah ini lah, rasa tu mesti yari, untuk lagi pergi yang masuk yari. Patang dah pergi highway road transport ke kami yang tak kali, lagi what about the banks? Bank itu bagaimana? Ni kerana mai masai pasal kayak nuai itu kalau kau default alakan dah program yang one, bank kan function tu bagaimana kita? Aku function tu mana sih? Adanya kena sini polisi, agaknya kalau kita election tu kita saya industri yang polis ki mai berkan kita tadi state issue, aduh culture di dalam dah, health sector dah, baru ada sumber zakat ada akan dah, pasti budget di pot asing bah reflection tu kan madu tak cana, madu implementation akan fokus ni. Aku aduh hanya aku nak kena report tu masai harus mungkin bah dah kita kan hapsa gede mark system dalam madu. Aku nak Manipur population je, something yang dia. Manipur population je whole India ni yang kan 0.4%. Total population state hot macam aduh masih drug users sih masih kaya India drug users 14.22% jauh magi drug user of the users kayak macam ada yang sahaja yang buat ada bingung sih Manipur government yang lakukan bakal juga macam saya ini hai di bayar itu kan kang sama kaki tang kan hai betul tu pan tapi yang banyak pun dia kopi nak biasa saja aku ni masih every talk kudu mungkin kudu highlight every system kudu mungkin kopi nak biasa tu apa why not kopi nak biasa yang tahu ini jadi Nasi atau malam dia, judge tak juga faham for capital punishment fee matang dah, punishment asal wopi bersih. Kali kita untuk dia high pos. Ada nasi ke drug matang high matang dah, ikutnya NDPS X masih ikut ningsing dia ambil kalai. NDPS X kerana matang dah, ikutnya India dah, jangan bahagia high matang dah. Ikutnya 14 November 1985 dah, ikutnya masih the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 masih sih. Jangan bahagia. Kali kita mana illicit, illegal kayak high kali, magi producer, manufacturer, cultivator, atau any sale purchase for kamu mayam kini, aduh pada, aku jangan si pilih upatnya amca, aku citizen of India ni, aku jadi, aku state Manipur state tu lah, as a citizen of India, aku jangan si kali gitu dia. Why Manipur kali practice masih implement kau nak berada. It is due to poor governance of the state. Hujik kita lagi kiwan nanti. Orang pada ni hujik bokeh, yang poor governance ni, hujik aduh, atian dah macam sudah, drug mafia, drug gang. Drug putok ko kan hele palis kan jadi dia ada kerja dia ada masih weakness of the governance not good governance ada governance sehingga good governance na masalah klien polisi perjanjian klien polio lagi pungkai lagi ni fugi sang todo lewa pau oleh mana yang Ibungochoubi yang cuma ada dia tu sih aku dah masih budget di matangkan kalau di bagi kena ke drug tidak kena NDPS X masih nak kari madung juga ada nak saya drug matang ni yang na channel matang kari punishment fee kari matang jauh ya itu aku nak punishment tu mah dengan polisi kari mau habis saya macam ada NDPS X na section 27 na yang nomor post section 27 NDPS X yang baru ada aku nak kamu dah kali kau no section 27 semuanya hai whosoever is financing any activities of cultivation of the opium plants, or including production, manufacturing, possession, sales, purchase, transportation, or consumption, import or export, or deal any activities presenting to narcotic drugs and psychotropic substance, or as any person engaged in any of the efforts mentioned activities shall be punished with imprisonment of not less than 10 years, which may be extended to 20 years, and shall also liable to fine and higher court. Moi lam, apa dia ni mungkin dia higher court. Kau Manipur, nasi bau campur. Sin budi memang uwan. Aduh, tak ada dia. Aku dengan saya higher court.
ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯀꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯊꯕꯛꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯃꯗꯨ 50% ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯝꯒꯗꯕ ꯆꯠꯄꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗ ꯀꯩꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁꯦꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯀꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯋꯥꯖꯟꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯦ ꯄꯨꯊꯠꯅꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯦꯗ ꯀꯩꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯆꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ मोइन एक्शन लौखली है मेजरमेंट से पॉलिसी चेंज तौर उब फंगद्रा नत्रगा अखोगी ड्रग सिगी कनोसी हंद ड्रग यूजर्स की चांग हंदरपद अखोई मेजर तौगद्रा कमाइन मेजर तौगनी एक्शन नो मसीदी ड्रग यूजर नत्रगा मदुगी अदुगी मेजरमेंट तौसुया यारोय मरमदे अखोइना मसीगी मेजरमेंट सी अखोगी मिट मांगदो उरजान मुतत पम चुम्मे अदु काले मेजर तौगदम अखोइना ngasi चे मसाना दम हाय हेलीकॉप्टर उबो तक उबो ngamdre अदुगी मा उरे फजना खंगे खंबदि हारे इने कोन लौरे लोग फोटो एक्शन दा मदु कन्वर्ट तौ पियोबा ngасai wahi do practical एक्शन दा हाइबदि ngасai ge अखोइना मदुगी फोटो दा अखोगी करिगिनो ngasi ngamjuse हाय कांदा अखोइना ngасai gi अखोगी NDPS एक्ट मतुंगिना पीगदब पनिशमेंट तौरब पोट मयाम सिंगसे मणिपुरदा यामना एग्जांपल ओइबा एग्जांपल ओइबि याबा पनिशमेंट आमता ngasi ओइबना प्रजा यामना ओइबना पुस्तदना लैंगाक्सदि अखोइना ngaki mapana swana धप तौई एनी लैंगाक सिंगसे अदुगा मनौदा अखोइना सि मतंग से अमुकुसलक बजेगसि को याउदपा बाइब्री करप्शन अदे लोना सेंजा तुंदा तौगा बपीबा करप्शन तो प्रैक्टिस सिना करप्ट प्रैक्टिस सिना लोनी जाय हाइबदनेबा आइगा से हाइबदनेबा हौजिक इवन कोना एक्सीडेंट अमदा थोरक मतंदा ड्रग कारो मतंदा ड्रग से पुलिस करद लॉसले अदो कंसर्न आयो द खंगम बियाय खंगम दबियाय अदगे मागी मखाता पुलिस ओके लोसलगा थंब पोट पुलिस न उरबने मदुगी अखोना सुमा मयाम लेर का पोस्ट कोना हाइबि आदम अदने कोना सुमाने कन मीडिया पैनल्स हाइ कांदा लेंगा तरि अपोंग छाबो ओइबा छे मसी अफबा सोल्यूशन ब पोरकबा अखोय मसी पोम जी पोमिन से हाइ अखोय प्रजा अखोय कई तौजोगे कई तौजगे हाइबा पोता कोन लाव तक लेबा ऑपोजिशन की बोल द ngसाई नेगेटिव कमेंट्स का पीबगी वाफम नते ऑपोजिशन की बोल वा नते अखोयना प्रजा अखोयना लाव छे ngasi सियन पिरेबा मागी सेंटिमेंट दो अखोय फके द पावबगी ने लाव छे अखोय जो मांगजरगे यारे हारे मगदी कुतुम लैने अदबो मणिपुर द यो अखोय क्वासा दे ट्रुप तक यू तक ड्रग्स लदे अखोय जो मंगा तले हाइ यारो अदु अखोयना लेब कांदा अतुगी पोती बापाना तकगंदा स्टेट कम उदी आइको अदबो इंडिया की लॉ से नकपने केंदियोबा इवन भांग हना हारिबा गंजा की पोट से लीगल ओइबे अदबो मणिपुर थारगा लेब गंजा बापान को आरि अदो मफम की ओदो मखु मका मयागी मयांगी अदुगुबा लॉ रूल चकबा पोटिना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की ओइबा तोंगानबा लॉ फ्रेम तो बियु अदो बिल ओना ऑर्डिनेंस ओना एक ओना कंट्रोल पियो अदु कांदा मदुगी पार्टिसिपेट सिविल पनिशमेंट ओइन बियो अदुबो मी मा नुक्सिद्रे ना से ओजा सनातोंब जी आइना पुलिस ऑफिसर कोरे ओजा तनाब नो वाकन गा ओजा सना नुक्सिद्रे ना ओजा सनातोंब लाको लंबी ngaरे कांदा ट्रक हचल लगांदा थाने की फेक एनकाउंटर फेक एरेस्ट नो मई हचल पो हचल लगा थाबगी पोट जतरे कदरा कतक ना दाइना ड्रग माफिया गेम में हमसे पैसा किर कांदा पुलिस सिंग स्पाइरल सिंग रकदरा के ओना मोइदा हेता सिना बया बा जो मकु फुकाउ दा हाबल बपो ओना लमाइ सिन रकदा पैसा पाइ में हमसे हाइना अदु चिंगबो नुनांगबा लेतबदि नते अदना मसुमा में हम हेल्थ सिताइनो people da yamna psycho fear ma people da dalena amane form taruji about drug and corruption act to drug khandra matamda masile da kali no karamba po no aikona ojasna to bane aine anchor ne tamo Ibungochoubi ne koi mari si akoi jas sab de tung de yada adu ticket ni ani khatan kakpa ni ani badi chamna intharo do skill do bole awadi kana si de hai kanda ticket pari ba aina sacrifice torga ticket pari de ojasna to boga anchor de pira thado ki gada natra kana नोइना नोइना दम सिजा हरो आई सकेल तरा हाइबी पोट सिस्टम ममदा ngasi ko Manipur sin lai ada sigi potche pulak ticket pai da su lor ma himina ba ba pot amada ngasi karam bo bong ka mai sem gi ai matam da budget ki ngasi pot ya mari le budget ki reflection da akoi anti drugs ki adu ma leiba me am da kamai thada ba adu ga masi gi pot chi kamai na ko awareness program ya am da pi ba adu ngasi singi adu ba wakhan thele ba project kana chini me am loi ma अखोन चिंगी साउबोसे चिंगी सिंगदा अखोन अल्टरनेट एडमिनिस्ट्रेशन मा करम मोंगदा की पोत्रा एग्रीकल्चर सेक्टर दरा फिशरी दरा अदु एनी पोट कैटेगरी दा करिना पुछिन याय अदु ngसागी पोट तंग ngसागी मचा स्पेस समदा याम अचोंग छापुद पुद चाहिए मदा हांगा थों तो या बगी हाना पांगला मस्त मकोय हायें एखोन गवर्नमेंट की प्लान पुछ इन बिरखरा हाइबा पोट अदु
इन मन तक दबदुना पोट अमा थम्मकांदा गवर्नमेंट की पॉलिसी प्लानिंग दा बजट दा मसी मयाम हापकांदा अखोई पुलप की ओइबा मयाम दगी थाइदोकांदा कसी मणिपुर यामना साथीबा पोट अमा ओइना ngasi एकोय गलना म फॉर्म तोरे हाय पोट से थेंगनगी हाय तारगदी अखोई जकी स्पेशल पॉलिसी पैकेज लो याम छेमकांदा तौबियोना हाइनिंग नत्र तारगदी अखोय आई लोसनजगे आई सेकंड कितन लोचगे को अखोय मसीगी कसै ममांग दा पंजगी दो डिस्पोज की मतंग एनी वीडियो रिकॉर्डिंग तौबिरा म तौबिरा मागी स्पेसिफिक मागी लोकल न थम्मकांद बदु सिल करू थम्बिगरा आइगी बा अलगी कोना लोगी मतंग हाइगरे दुगा एक्शन चपचन लोकल कांदा अखोइना मची पनिशमेंट हेवी बैड तौब कांगु न तगसी तौबसे मसीसु अखोइना मची दरकार लै अदुना कंसन एमएलए सिंसे नंबर 1 आइना हाइनिंगदा सिंग ओइगरा तम ओइगरा मागी जुरिडिक्शन मनंग दुदा मोइको मकोइदा अचुंग दायित्व रेस्पोंसिबिलिटी मा मियाम लोक ओइना मसीगी लेंगा अदुबा लो मा पास तो लोन बियो नंगी एरिया दगी नंगी जगह दगी नंगी लोकेलिटी की टीम सुमाई फातागदी नंग बोक सिबुक लो चैनल की तौङाय पोट मैरगदी चिंग तौ पोट से चिंगी की रिप्रेजेंट मया लोन मा चैनल का दोंगिना मकोइ मदु चैनल दा बल तम तमोय चिंगी जगह दो थादरकनी तमदा कोबी थाबत जगह अंत तोपियो लैते अदुना चिंग दा आते थारसी अदु मणिपुर सिंगी प्रजा सिंगना मणिपुर पीपल बुथत तबु नो जकी लास्ट क्वेश्चन ngasi keno chi thong tabal yam nu ngaje tong kiran oza Sanatomba akhoi tentak na minute amamu ki manung da akhoi gi handak ki thoklei ba budget sida oza na akhoi gi sumdau ragadi hen afabu oigani handak ki si sugumba masoire haiba oza gi thambi ba mot to angtang thambiro aduga minute ama ani mu ki manung da okay oza Pawan hadaki lairiba budget sida di akoina masida yamna akhoi gi oza N.Ibungochoubi na su sai bi duni copy paste to ki pot to da yam chatlabra hai ki मरम दे हौसिक असम की दा लापदा अदगी दे कोई की तोंगान तोंगान मकल की नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग सी दा लाप मतमदा मसाई रिफॉर्मेशन जी याम चाव चावना रिफॉर्म तौबा अकोई जिस दे एजुकेशन सेक्टर दा थादा बदसु अदुम परसेंटेज सी यामना लो ओइना अदुम थादे अदगी हुजिक आईपीआर की तैरिबो पोत दसु तौरी दुनिया दुना लैरिबो मसे इन कोई मणिपुर की कनो जुबुदी पैसा बुदी सेनबुदी मागी इनकम जनरेट तौननबगी पोसी याम कन्न लैतबनिना मतम नाकंदुदा तौरीब्रा अदुगा तौबुदी हेल्थ सेक्टर दा एजुकेशन सेक्टर दा ट्रांसपोर्ट का अहुम सिदी मरुइना नसागी हारी बसिदा पैसा जी सेन जी खरेना मरम एजुकेशन सेक्टर से पैसा खरेना थादगदबनी मसिदगी लोइना मंगनी कोई जनरेट तौरकदोइसे हारी बसे अदुगा पैसा थादबगदु कतसु नत्ति अमुसु अकोई सिदा कैदोइ हाबदा पैसा थादबदा अमुक मसिदा रिफॉर्म तौरकदबगी मम्मी अमु उरैसे कैनाबदा पांग सानब पुंगने लेन गरलोरे मसिदी बजट आबजी कैसु नत्ति कायबगी बजट की इंपोर्टेंस बजट की सिग्निफिकेंस है अकोई मणिपुर से याम कन्न लैत्रब्रा मदुगी इमेज से मसी याना याना बदु लेन गिदुरबनिना बजट तुगी मागी प्रैक्टिकल ओब फिल्ड द सलरोइदबनिना हारि बिसिद थुइदोना रिपोर्ट तौबगी कानब लैतिना खल्लब्रा हाइबगी वाखलो लमख अकोई द तारी अदुना क्वाई इंपोर्टेंस मरुइना कोई थादबम तोपजे एजुकेशन सिमा कंपलसरी कोरी खर साउना बजट सिदा कोई सेंबिबम थई अकोई थामोइबन गी एजुकेशन ना अकोई ऑनरेबल एमएलए न पुखलैबा अदगी नेक्स्ट मथंग दा हेल्थ सेक्टर से मसे हक्चाम फबसी अकोई की क्वाई मरुनी अदुना हेल्थ सेक्टर सिदा से कोरोना की मतम सिदा कोई द क्या वागरे अकोई दी कैदोई हाइबदा मोसे गैस सिलेंडर कोई ऑक्सीजन गैस की कोई की सिलेंडर लैतबगी मदुगी इशू मयामा खुद खुद दुदा दिगी मो कोई कोविड की कोरोना की मागी तोंगान तोंगान मखल की मेडिकल कैंप मयाम तौबगी अदगी दी तोंगान बा मागी कोई की अना मयाम पॉजिटिव पर केस मयाम मदुगी क्वारंटाइन सेंटर लिंकदा मदुगी पैसा मदुदी द मैस तौबगी पीबगी चाब तकबगी करीगी ददगी हिदाक की सप्लाई की हुजी पैसा पिथोक तबगी मयाम ट्रांसपोर्ट की पैसा पिथोक तब मयाम सिगुम सिंग से मसी बजट टुदे द फजना थमगदी मागी इमरजेंसी लाप मतमदा खरा कमाई सिनबा अदगी दी मेडिकल की फैसिलिटीज न कमाई कमाई तौबा अकोई जिदे द मीगी अते स्टेट सिंग येंग मतमदा कोई जे याम सोतब हेल्थ सेक्टर सिदे द तुम सोतब बाइब से ओइरी मरमदुना मसी जे अकोई की खरेना इंप्रूवमेंट तौरन न बगी तमक मदु ट्रांसपेरेंसी लेब नत्रग लेतबदुदी एडमिनिस्ट्रेशन दुना मुक्सप गलोरे मदुगा मदुदा हेल्थ सेक्टर सिदा जु अकोई यामना अकोई की कनो ओइबा मयामना उबो ngamba hai tari ubu ngamba mongi reformation ama ekoi na esi na idi phajana honge haibagi public singi miyam gi ekoi gi health sidai da andak sidi precaution ama government na phajana laure attention ama phajana laure maram di covid wai gi bada su ngairi sigumba singje thola ko matam da government gi lairi ba hospital adi tongan tongan makal gi primary health center sing kari sing sigumba singje full swing da sokolan ba mathau tari sida health sector sidai tu yam kana reform tawgi mami ke su ude adigi next matang da transport se usi lambi chawtokpa adigi di parking system asina singba koi usi haigi zaigi 5 days working day oini aduga magi kano tawni koni akogi rotation tawni bungni pani class ongni ka habna sing bahari masi kai gi tamak traffic volume yankalak pai ni hairi adui di traffic volume yankalak pase sigi
matam da kanu to ba exchange to ba aduga Saturday da suti pito pa madu kaktana oiba madu su hai apaba mani aduga madu kaktana su oibi yaroi lambi se paktok to bi yaroi lambi semgo to bi yaroi hauji kedoi nong ju thala pa da drainage system pajana leitabani na koilas thagi ba tairaga thabi ko koilas sing loi mu kairani anu sahi amani jani adudagi de mu vote maya da kabu teisalani aduga tawraga vote ki akoi gi vote khombagi phibam da tum chatkini aduna transport se lambi thong si chawkat ta targa di akoi gi खुदिमक से अनाब पूरे अम तौरे थबक खुदिमक से ट्रांसपोर्ट लोई डिपेंड तो गातने ट्रांसपोर्ट से याम चौकट पा अदगी मणिपुर स्टेट से रिच कल्चर एंड हेरिटेज थी कल्चर एंड पॉलिसी हम सेमगा कल्चर की दमकता नसाई कल्चर तौरी बसिंग सिगी दमकता बजेट अमा थंबीबा यामना मसक थोकपा बजेट अमा खतंबीबा सिना सिंग से कोई दी याम दरका ओइरी रेस्पोर्ट्स की कल्चर सिगी मनुंग द स्पोर्ट्स सु दुम यावरी सिगी पॉलिसी का से तौरगा सिदै द बजेट से मसक थोकपा बजेट अमा छेम बजे मसिगी मम्मी जी उदे अदुना हौजिक अकोई गी द लेरी रिफॉर्मेशन जी 1.5% अमुक्तंगी रिफॉर्मेशन दी पूरी से मधुदुना दी अकोई मणिपुर से हानगे हामो ने दुगा थम्मी मजी सिंग मफम रांग खंगना गोरो मिठाई मिसी द लोई मांगी दोनी मरमदुना लैरिबा पोसे मसी थादैबा खरा से सिजु नियम चुमना सिजनबियु अदुगा हाइबा बजेट सिजु अकोई गी मणिपुर खुनाई गी चौकट अनबगी दमक्तती माइरोंदती अदु खाना पेनिंगाई ओइबा बजेट अमा ओइती हैबसे ओजा बोन थमजगे ओके याम नुंगाइजे ओजा तामो किरण अदुगा खै तामो इबुंगचौबी ngasi discussion time sigi topic budget session and drug issue haibasida akhoi lengjan biriba experts singina thambiba mode ki matungina war on drugs sida hena intensity hena controlling bagi aduga budget sida akhoi education and health sector da hena emphasize ta honning ba sigi mode thambi adu hojik discussion time sida akhoi tamo sing oja sing lengjan biduna akhoi viewers in the Makta, Dugumba, Punging Luxing, Bibia, Wapom Tamibi, the Makta, Yamna Nungai, Pondok Seri, Amukahanasu, Tagat Pondok Seri.